Ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. Danas vidjet ćete kako sam ja provela zadnjih 10 dana sa drugarima, kako smo se grudvali, kliskali, sankali i znate već da je moje omiljeno godišnje doba zima! Nadam se da će da vam se svidi ovaj video i ako vam se svidi obavezno dajte like i pozdrav za sve moje drugare. Zato što je led, ja sam danas sama u parku i vidjet ćete kako sam se spuštala.
vam se svidao ovaj video sa mojim drugarima. Obavezno ga lajkujte ili zapratite moj YouTube kanal Lara Bubamara. A mi se vidimo nekom od idućih videa. Ćao, volim vas vaša Lara.